Za vas imam novi video. Ako niste pročitali naslov, onda ste potpuno retardirani, ali ako ste pročitali naslov, onda razumijete da danas pričamo o drugom dijelu onog prvog dijela gdje sam pričao red flagovima nad ženama. Kao što znate, ja njih napiše na notepad onu ovu i onda se čita i objašnjava koja, zašto je to je, da li je nije, jel? Boje, zašto se obučili kao Meksikanac, because they yo homes. Pažljivo me sada slušajte. Znači, danas sam zapisao 7 još red flagova ko žena koji obavezno morate izbjegavati. Nisi po reda ni po redu, ali može vam biti red ako želite da budete u redu. Što znači, prvi, ako vam djevojka traži prostor, šta vam to znači? Ako vam napiše, men treba malo prostor, idemo prebrzo, trebam da radim na sebi, brate dragi, ako ti to treba radi ili ti ga kaži, to znači da ona više nije zainteresovana za tebe. Djevojka koja se zanima za svoj momka ne treba joj prostor, u vezu ulaziš baš zato da nemaš prostora, nek da budeš nekim i da stvarate prostor, da ga gradite. Ne možeš ti bolan ući u vezu i ona tebi kaže, meni treba prostora. Pa što ste u vezi? Ako ti treba prostora, ženo drag, treba biti sama, ne treba ti ni drugarce. Što s drugarcama ne treba prostora? Ja treba sam prostora od tebe, brate dragi. Razumiješ smo? Samo prostor traži od tebe, što znači, ako ti djevojka dođe i kaže, vidi ovu, men treba prostora. Brate dragi, daj joj prostor tako što će nogo nabiti. Aj mrš, eto ti prostor, bud na ulici. Vrati je bola na ulici sa koji se pokupio, doći neki frajer koji će je zabiti pa će joj sam ponuditi prostor. Znači ako vam djevojka kaže, men treba prostora, aj sreću, aj, cijela planeta ti rane prostor, aj marš. Jer onda će da shvatiš što je izgubila i kada shvatiš što je izgubila, kada se javi, nedostaješ mi, fališ mi, ja volim te. To svaka uradi, brate dragi, kada se javi djevojka, kaže da je nedostaješ, da je fališ, to ješ bivša, da ono je dobro. To je zato što nije uspio da zamijenite s nekim i sad, kad je vidjela da je fijelalo to što je htjela, sad hoće tamo gdje je sigurica bila, nemoj biti glup. Ako se bivša djevojka javi sa fališ mi, ti joj kažeš, hvala Bogu sreću, pa ti ne fali nešto drugo. I odeš, razumiješ, zamisli da je gladno, gore je to nego da je ti fališ, ne ispaniš čovjek na kraju krajeva. Drugo, ako se provokativno oblači, znači ako ti treba se slika, uporno objavljuje storije, ako si vazda u nečem provokativno, kratka majica, kratka suknjica, kratki šorcevi, kratko ono, kratko, to je zato što traži pažnju od random ljudi. Djevojka koja je u vezi ne bi se trebala tako oblačiti iz poštovanja prema tebi, jer zna da je sami to problem ako vidi neki muškarac želi da je jebi. Zašto djevojka u vezi želi da je neko drugi jebi osim tebe? Iz poštovanja prema tebi trebalo bi promijeniti način oblačenja, ali ako se stalno pa šupak to je zato što zahtijeva pažnju od drugih muškaraca. Znači, taka ti djevojka ne treba u životu jer joj nisi nikad dovoljan. Ženi koji je dovoljan jedan muškarac, ona će žrtvovati, izgledat gola na jebenom internetu. Moja djevojka bila nijednog muškarca ne prati, osim jednog koji joj je rođak. I to da kajem otprati, ali neću, pošto je rođak plus ostalo momak podržava moju toksičnu, što znači pametan je, bistar je, razumije, nije glup. Fokus. Ako ti se djevojka provokativno oblači, slika, onu ovu, brate dragi, ta mala želi još kuraca osim tvoj. Plus, ovi duhovi, plus, znači žena, evo vam jedan savjet od brata, znači evo i vama da pomognem. Djevojke, dok se neprikladno oblačite, znači dok se eksponirate javno na internetu, javno grad, nikad nećete privući uglednog muškarca. Uvijek ćete privući muškarca, a taj muškarac će želi da vas jebe. To znači jedini cilj. Koju god djevojku muškarac vidi da je razgoličen do ono dobu, svako od nas nju želi jebat, ali nijedan od nas je ne želi kao djevojku niti ženu. Ne želimo. Da li ga želimo metati? Naravno, da, a u vas ne želimo ženiti. Znači, djevojke, vama niko ne mora sihire baciti. Kad se oblačiš tako i kada izađeš, razumiješ, u grad takva, već si sama sebi sihire bacila. Jedine muškarce koje ćeš privući takva su mizavci, zmije, ološi, kreteni, sve oni koji će vas povrijeti, neće vas poštovati, koristit će vas samo za jednu stvar, a to je da vas nabiju na jednu stvar. Da li me razumijete što znači, djevojke? Dok se elegantno i ugledno ne budeš počela ponašati i oblačiti, nikad nećeš naći elegantnog i uglednog muškarca. Muškarca hoćeš naći,
a hoće da te povredi, da ti srce slomi, radi njega ćeš početi govoriti, svi su muškarci isti, svi me lažu, svi me koriste. Nije to zbog nas, nek zbog tebe što se tako oblačiš, da si ugleda, da imaš neki status, da imaš neku vrijednost i da te ne mogu imati takvi. Došao bi neki frajer koji bi cijenio tu, jer vidi koliko vrijediš. Ali ako ti dođeš, to je sise izbaca, dupe onovu. Misliš, žara ne mogu da će ja takvu trijebu dopustiti. Da ona meni kaže da ja ne mogu biti s drugom djevojkom. Da ona meni kaže, žara moj, ne možeš izaći. Da će mi takva djevojka nešto reći. Ti tako izgledaš i misliš da imaš pravo glasa. Ma bona, ti sebi ne možeš dobro, ti sebi ne želiš dobro. Vidite kako se oblačiš, ti iš reći svom momku. Ne možeš ti s drugom. Namjerno bi ošao, da ti pokažem da ću obući. Otiću sa djevojkom koja se obukla, koja sve pokriva, ovako se pokriva oca, znači niđe sise, niđe, sa takvom ću te prevariti. Zato što si ti gola, ona obućena, više me ona privlači, jer kontaš zainteresovan sam šta je ispod toga jer ne mogu vidjeti. Ovako kad vidim, kita mi odmah reaguje, da ga ti metni, brate, da ga ti metni, brate, hop, amo noga. Ali prikladno obućena djevojka, ugledno obućena djevojka, djevojka sa ponašanjem, sa manirima. Uvijek će privući nas i dat će nam ideju da trebamo da se žrtvujemo za takvu djevojku, jer vidiš da vrijedi. Ako izgubiš, brate dragi, onda ćeš završiti sa nekom golom, koji je najlakše skin. Sve ste gole, a koja je obućena? Razumiješ? Samo privlačite levate, onda mrzite sve muškarce. Svi ste vi isti. Nismo mi svi isti, glupačo. Nek ste sve vi gole. I sve što nudite je pička. Znači, bukvalno da nađete srodnu dušu. Ta momak je, znači, 100% vaša srodna duša. Bukvalno ovako ćete gledati. Samo na osnovu toga kako se oblačiš, kako se ponašaš. Okej, zabavna je. Fino je biti sa njom. Ali žikuje majke. Šta ću ja sa njom? Tako da vjerujem takvoj. Vidi je majke, pa si se izbacao. Kako je to poštovanje prema meni? Izlaziš, alo, bez mene ti si se izbacao. Kako je to poštovanje? I možete izgubiti srodnu dušu samo na osnovu toga što se nisi pokrila grudi. Šta pa pokazuješ sise? Koga boli kurac da imaš ti sise? To je malo. Kad pokazuješ samo sise i dupe, kad samo to reklamiraš, to je sve što imaš ponuditi. Da imaš na osnovu nečeg drugog, da imaš neku drugu ljepo, da ti lijepo lice, razumiješ? Da su ti manir, da ti karakter fin, ne bi ti to morao pokazivati. Ne bi, sakrila bi za ono koji zasluži da dobije to da vidi. A ti vidi ustika ona dupe naša. Pa dobro sreću, pa evo jebačite. Pa ćemo vidjeti ko će plakat taj, ti jaka srce slomimo, ti jarane možeš se eksponirati. Razumiješ šta ti govori? Budite ugledni, naćite uglednog. Nemoj mrsemo, svi su muškarci isti. Nismo mi svi isti, ste vi toliko retardirane da ne znate šta privlači nas. Nisu svi muškarci, manijaci, pa da samo staviti, Svi ga mi hoćemo staviti, ali nam to nije namjera. Ali ako nemamo šta drugo rast tobom, da ćemo samo te jebati. Ali ako ti budeš feminiziran, ako ti budeš kontašano privlačen, ako budeš priča ovu, oblačenje, elegancija, pa kontaš ja rane, ovu želim da vodam svuda, ovu želim ja rane, kontaš su da je povedem, žiku male ja rane. Holo, ne mora se skinta zvoni, a zvoni, samo ja smijem vidjeti, to muškarci želi, da li me razumijete? Dalje. Ako ne poštuju roditelja, šta vam to znači? Znači, ako treba se svađa s roditeljima, ako su roditelji loši, znači ako oni nju vrijeđaju, tako to okej. Svađaju u redu, ali i dalje ima neko poštovanje, rodili su me, kreteni su, glupi su, ali ima neko poštovanje, razumiješ? Ali ako ona bez njih ne poštuje, psuje jej, bježiš što dalje od nje, ako ne može poštovati ono koje je napravio i rodio, ne može ni tebe, brate dragi, jer ko si ti njoj, ti je jebeš, snadbijevaš a roditelji snadbijevaju od kad se rodila pa nije zahvalna, razumiješ što ti govori? Znači, ako i ne poštuje na način taj, da kaže, okej, oni ne valjaju kontaš, ali su i dalje moji roditelji. I dalje priča fino s njima, ne psuje i ostalo, okej, u redu. Ne moraš imati lijepo mišljenje o njima, ali i poštuj. Ali ako im psuje, ako im se bahati, ako ovo, bježi od takve djevojke, ona ne zna uopšte šta je poštovanje, da pitaš definiciju poštovanja. Rekao ti, pa šta znam, ja poštujem Jelenu Karleušu. Razumiješ šta ti govori? Dalje! Ako izbjegava riješ probleme, šta ti to znači? Ako dođe treba, imate problem, znači ogroman neki problem. Imate problem i posvađali ste se. I ona mijenja temu. I kaže odo spavat. Ili kontaž ne završava o tom, nego kontaž možemo i završiti s ovim razgovorom. Možemo drugi put nastaviti. Sad mi se ne pričat. Ako izbjegava riješ probleme. Mrš. A ne to, alo, nemaš za to vremena. Moraš shvatiti za to, brate dragi.
Sad ću krenuti kapro da ovo. Da zato, brate dragi, nemaš vremena. To jest ne bi trebao imati vremena. Da dođe treba i da neće da riješi problem s tobom. Što znači kada se posvađate, kada dođe trenutak da si ti kriv za nešto, vjeruj, tad će ona teti razgovarati o to, tada ti niješ moći reći njoj, naš me se ne priča o tome, ona će reći, tebi nije stalo, niješ da riješi. Ali ako ona tebi uporno govori, možemo drugi put, ne, znači prvo kriva je 100%. Drugo, nema opravdanja, zato želi da izbjegne. I treći, kad tad će se to tebi odbiti od glavu. I to neće trajati, brate dragi, jer će stalno ponavljati isto, ako ne riješiš problem, ponovit će se. Znači, ako treba ne želi riješiti problem, ako javiš da spavat ćeš nervozna, jel? Spavat ćeš ljuta, jel? Spavat ćeš nadrkanja, nemoguće je tako zaspati, tipu te gluposti, brate dragi. Ili joj nije stalo, ili je kriva i boji se rezultata i želi da ti izmanipuliše time suzama, osjećajem krivnje. Ti ćeš reći jednu stvar, hoće reći, je stvarno to rekao? Ti ćeš reći, jesam. I očekivat će da ćeš ti sažalt na to, reći, pa da ljubav, pa nisam mislio. Ako to uradi, prva stvar što kažeš, uozbilj se srećo, uozbilj se, imamo biti problema od rečenci, riješi. Ako neš, vrš, tjeraj bolan, to života ne treba, to ti je živi problem. Dalje! Ako ne odgovara odmah na poruke, šta ti to znači? Ako ne radi, ako nije u nekim obavezama, znači sve što radi je na telefonu, a ti ne odgovara odmah. Brate, nisi joj prioritet. Nije stalo do tebe, ne zanimaš, zato nema vremena 20 sekundi da ti odgovori na poruku. Što znači, ako ti treba, ne odgovara odmah na poruke, nisi joj prioritet, nisi joj značajan, jer vjeruj mi, da je dođe onaj fresh što neki dan sa drugaricama vidio što vozio skupu auto, ili kontaš da on pošalje poruku, dok on šalje poruku, ona bi odgovorila. Kakvi sekunda dvi bola, stotinka, jara, ovako došao, ovako došao, već došla poruka, ba nije ni pročitao, već znala odgovor, ba. On bi dobio, a ti jara ne pošalješ, srećo, to. 25 minuta kasnije, a rekla ti da je u kući. Ovo je povezano s ovom malo prije, ali ako ne odgovara na svaku poruku, šta ti to znači? Naprimjer, ti ostaviš esej, ona izbjegne, brate dragi. Dobro, jednom u redu. Onda ti opet piše, izbjegava odgovoriti na neke stvari. To je znači da je konta da si leva dok čita ovako, 100% ovako, sad ću ti izimitira kako djevojka izgleda. Jer bukvalno sjedio sam s tribun koja varao momka, znači sa mnom sjedim i ovako gledao na njegove poruke. I da mene pita, šta bi ti rekao na ovu? Onda ja kažem, srećo, boli me pa kurac. I onda ona kaže, dobro, i odgovori mu na prvu stvar, na gdje si, i odgovori mu na zadnju stvar, šta si jela. Ovo između što je napisao da mu nešto trebalo, ništa tu, ignor. I on levat samo nastavi pisat, ne pita, alo ba sreća, rekao sam ti 10 stvari te pitao, ti mi na dvije odgovora. On levat napravi, i šta misliš? Ja, baje ga metnuo, a on pisao. On je o pjesmice kontaš, a meni pjevala, jara. Da li me razumijete? Ako ne odgovara na svako pitanje, na svaku poruku koju si fino postavio, nije joj stalo da tebe ne cijenite, brate, nisi joj bitan, ali eto tu si joj kao sigurica, dok vamo, meni je ona sigurica. Da li me razumiješ? I zadnje, ako se hvali kako je dobra u krevetu, kako dobro puši kurac. Kurac. Ako se hvali koliko je dobro se guzi, znači da je ta mala protrčano kroz nju, znači da je bila sa svakim, ako je cijela poenta toga, cijeli karakter, joj, znaš šta bi ti radila. Ne želim da znam šta bi mi radila, ne želim, više volim neiskusnu djevojku, da mi dođe da mi ona kaj, ne znam ja to, a si ja sreću, pa da te ja naučim. Da ti ja pokažeš, daš bi ti ona raditi, ona će mi raditi. Znaš ti koliko je kroz nju morao proći, da ti ona dođe kada znaš kako ja pušim kurac, znaš ti koliko je tu kuraca, ti to trebaš žvao, ti to trebaš ljub, brate. Znaš ti koliko je kuraca prošao kroz djevojku, kada ti dođe i kaže znaš koliko ja dobro pušim kurac. Misliš da na dildu vježbala, jel? Daj, ba ne seri. Dildo ne spada, druže, dildo ne osjeća zube, druže. Ako ti kaže, znaš ti koliko ja dobro pušim kurac. Jel ga, haj ga popuši meni, a on jeste šrika, ja. Ako ti znaš šta ti radi u krevetu, dobro sreću, na noć mi možeš. Ali ući uve sa takvom tribom, ti si glup si, drug, da ti ljubazan bude. Jer djevojka koja se samo hvali koliko je dobro u krevetu, ništa drugo ne zna, ona je glupa. Nju bukvalno da kažeš, srećo, koja je tvoja najdraža boja? Ona bi ti ovako došao.
Razmišljala bi o boji, brate dragi. Ne bi znala boju koja je najdraža. To ko je glupa, samo zna ga primiti. Tije su samo stvorene za jebanje i to ne na dugo jebanje. To ti je jebanje kad se jebi. To ti ono, ako već ne jebe se ona tamo i ova vam i ova ispred tebe, a eto, haj, koga ću? Odo Sanju. Neću Tanju, danas hoću Sanju. A Sanja se hvali kako se dobro guzi jebi. Jer Sanja ga prima dok čeka tebe. Plus što je prošao kroz nju ko hoće. Nije, znači bukvalno ko je htjeo prošao je. Nije ko je samo mogo, nego ko je htjeo. Da li me razumijete? Što znači u zaključku od oklanjanja. Ako fasadu udarite na zid, da li je to fizičko nasilje? I've given you all